Ćao svima, dobrodošli na kanal Think Remotely, najbolje mjesto za sve vas koji želite da svoj lokalni posao zamijenite poslom do stranog klijenta koji ćete raditi odakle god želite. Moje ime je Aleksandra i danas pričamo o tome koje su to 5 stvari koje treba da znate ili uradite prije nego što napustite svoj lokalni posao, to jest prije nego što date otkaz. I odmah prelazimo na prvu stvar. Prvu stvar koju sam stavila na ovu listu jeste to da treba da se pripremite da će traženje remote posla trajati. Negde između 2 i 6 mjeseci. Možda ako ste baš dobri u tome što radite i ako baš u tom trenutku kad vi tražite uleti nešto što vama treba, to može trajati kraće, ali velikoj većini će traženje remote posla trajati duže nego traženje lokalnog posla, tako pripremite se i pripremite svoje očekivanja za taj neki period. Druga stvar na ovoj listi koju vam preporučujem da uradite, ja nisam, ali vi nemojte ponoviti moju grešku, jeste nađite prvo remote posao pa onda dajte otkaz u firmi u kojoj se trenutno nalazite. To će vam dati veću slobodu u potrazi za poslom. Bićete pod manjim stresom dok tražite posao i na kraju kada budete pregovarali za platu i generalno uslove u toj potencijalnoj novoj firmi, neće vam se toliko žuriti, nećete biti primorani da kažete da prvoj stvari koja uleti, već ćete imati više prostora da razmislite da li je to zaista nešto za vas ili ćete nastaviti da tražite dalje. I druga stvar, poslodavac će također gledati na vas drugačijim očima, bit ćete atraktivni jer trenutno imate posao. Treća veoma bitna stvar na ovoj listi, ne zaboravite da iskoristite projekte na kojima ste radili. Ako odete iz firme i onda krenete da pripremate svoj CV i prezentaciju za traženje sljedećeg posla, shvatit ćete da bi vam bilo mnogo lakše da ste iskoristili projekte dok ste bili još u firmi, da se prosto prisjetite važnih momenata koji su se desili i važnih stvari koje ste vi na tom projektu radili. Zbog toga, dok ste još na projektu, iskoristite to da se pripremite za traženje sljedećeg posla. Napravite neke demo videoklipove, screenshotove. Naravno, ne možete prikazati apsolutno sve što ste radili na projektu, budite pažljivi, provjerite svoj NDA, recimo ime firme ili ime klijenata firme, logo vaše firme, logo klijenata, neki možda lični podaci osoba ili neki podaci koji se smatraju poslovnom tajnom se verovatno ne bi smeli vidjeti na tom videu, zato budite vrlo pažljivi šta radite. Ali idealno bi bilo da napravite video koji demonstrira kako taj projekat radi. Još bolje, demonstrira kako određeni feature, određena funkcionalnost na kojoj ste vi radili, radi. Dakle, objasnite šta je i čemu služi i ako je bilo nekih izazova možete i to pomenuti, objasnite koji su bili izazovi kao i način na koji ste ih prevazišli. Neka vam taj demo video ne bude duži od 2-3 minuta. Naravno, zavisi zašto želite to da iskoristite, ali za ovo zašto vam ja pričam, a to je da okačite video negdje online i da samo stavite link do tog videa u svoj CV, vam nije potrebno ništa duže od 2-3 minuta. Sve duže od toga može biti kontraproduktivno. Ako imate više stvari koje želite da prikažete, napravite poseban video za svaku od njih. Kasnije, kada se budete prijavljivali za posao, bit će vam lakše da samo izbacite ono što vam ne treba, a da zadržite ono čime želite da se predstavite. Jer imajte u vidu, nije celokupno vaše iskustvo jednako bitno za svaku poziciju za koju aplicirate. Negdje će jedan projekat i neke funkcionalnosti biti od većeg značaja, na nekom drugom projektu ili za neku drugu poziciju će neki drugi projekti vas bolje predstavljati. Više nije uvek bolje, tako da ne pretjerujte. Pokažite samo ono što je najinteresantnije i najbitnije na tom projektu ili za taj feature o kome pričate. Nemojte prikazivati neke tehničke detalje koji vam ne služe na korist. Druga stvar koju treba da uradite jeste da iskoristite mailove, neke druge dokumente koje ste pisali, recimo ako ste imali godišnji neki review ili šestomesečni vašeg rada, ako ste imali neke PA-eve, iskoristite sve to da sastavite spisak svih stvari za koji ste dobijali pohvale, nešto što ste dobro uradili, nešto zbog čega ste možda dobili i unapređenje. Sve ono što je bilo važno, što se dešavalo za to vrijeme dok ste bili u toj firmi, stavite na jedan spisak, a kasnije kada budete
pisali CV, samo ćete iskoristiti one stvari koje vam budu trebale. Ali mnogo vam je lakše da se prisjetite svega šta je bilo i da iskoristite neke dokumente, poput ovih koji sam pomenula, kojima kasnije, kada odete iz firme, nećete imati pristup. Sljedeća stvar na ovoj listi vam se može u ovom trenutku učiniti nebitnom, ali kako se ne zna šta nosi noć, a šta dan, može se pokazati vrlo korisnom nekada u budućnosti. Ta stvar je, ne zatvarajte sebi vrata totalno u toj firmi iz koje odlazite. Kada odlazite, objasnite da odlazite zato što želite da probate nešto novo, a ne zbog toga što imate nešto protiv te firme gdje ste bili, ako je to zaista razlog vašeg odlaska. Ako ste tu bili zadovoljni, recite im da cijenite sve što su uradili za vas, svo povjerenje koje su vam ukazali, sve ono što ste u toj firmi naučili. Ako ste potencijalno otvoreni za opciju da se nekada u budućnosti vratite u tu firmu, recite im to, recite im da možete da im se javite ako su zainteresovani kada vi ponovo budete tražili posao u Srbiji. Ja se iskreno nadam da ako se otisnete u svet remote poslova, nikada više nećete biti primorani da se vratite starim poslovima u kancelariji. Pratite Think Remotely za još savjeta kako da dođete do remote poslova, kako da se pripremite i sve drugo što vas interesuje pišite u komentarima, vrlo ću vam rado odgovoriti. Pratite Think Remotely i na Instagramu, imate link u opisu ovog videa, a mi se vidimo u sljedećem videu sa novim informacijama. Do tada vas pozdravljam. Ćao!